at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras ti Radyo Tiradpas. Kintipin Channel 13 Adan 2 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Itamalem ti Miyerkules Petsa 8 ti mabilang iti bulan ti July taon 2026. Kasi ti sigod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Linis sa Bilyonaran. Kastamutin ti TV Side Tipin Channel 13 ni Jo Marie Abag. Ngumay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang at ang atang sumanglad ti Samaray Dayaw apagtaingan nyo. Babaan iti daytoy a programa ana paulwan sa umiwingayo kindandane utilukan dyan. At yagserbe winwagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sidaran na mangkibin kin mangpasangbay kada sinurat iyo aben nagdidandane ana kay palaunan ti minsay kada iti patigyo iti biyag. King kastamutin lagi ti papagayam yung unayat at umartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo ngay danon nyo dagita komenyo ti live Facebook ti DZTP Radyo Tiradpas. Kita tingarod to muna sunata amay roknoy karakay amin pada.
areng-eng ko. Sapay kuma, tawan basbasol ko, nuday di ayat, ket ikitakip ko. Numasukdal mo, naslag abulan, kas ikurunam, kanyak apagdatunan. Ladlaging pem, asikantay kapat, gang dito'y biyag ko, inggak kanibusanan. Numatiliw mo, atap nga alimuken, kas irigalum, nga inak abalbalayen. When manong si kantay inak suruten, ama kitungan, ken kapinpinunganen. Ngem no awan, matungpal mo, kada dito'y nga iyar areng-eng ko. Sabay kuma, tawan basbasol ko, nuday di ayat, ket ikitakip ko. Sabay kuma, tawan basbasol ko, nuday di ayat, ket ikitakip ko. Adan 8 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Insakbay na papagayam, ngayon tagibasa ti banikilandanayo, kastamutin nagitip, kuminyo ti live Facebook, kit kablawan tayo muna ti papagayam tayo, nga nayata tumartarabay ti daytoy a programa. Di sa Western Pangasinan, kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Sur, kang runan ti syudad, ti kandon ngayan ti radyo ti radpas. Dagiti kayat na mangirwar ti installment na motorsiklo, at tuyon ti Rose Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandom Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra, ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Inganat Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururayin nyo gagayom. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano ang makailwar ti motor na, nordat ang mamuyo kayat na ti agkamotoran. Kuyugin nyo lang umay to opisina, ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Sadat ti agurura ya 1,000 pesos. Kadadat makuyog na a customer. Nordat ti sa Studio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Nino kumontak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagiti nadakama ta branch office ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Amasarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan Pilanbang, Sapulin Tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Ninoy bagayo anangagyo, ti radyo ti radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisem mababalasam, sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigida maala yung mutlang, ti 1,000 pesos, no makailwar ti customer, ti motorsiklo na.
free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements, to valid ID, ken may salaang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaya doon ti motorsiklo na yung kaya launin na kito original URCR, ti motoryo to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kada kito saan pa'y, anakaala ti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017, agpababa 2014, kaya launin wino, ti claim sa jay opisina, Telteo District, Candon City. Itugot yung lang na kita Xerox copy, the original ORCR, the motorsiklo yung agraman valid ID. Napapagayam na imbag, ang malimyo itinay ito yung aldaw, the Miyerkules, nalawag awante. Sipngot na kinarbis-arbis. Kutab tuwing arot ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers
And this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. Adlan sa 16 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kikablawan tayo ro na pagayam, Rolando Gamoso and family, Roger Rodriguez and family ti Bagar, Candon City. Astaw ti Mr. and Mrs. Roy Jodolin Romero, Joana Romero ni Jao Romero, si Sexdos ni Marcandas, Robio Galimuyo del Cosor. Pastamutin ko na pagayam, Anita Labayog, Junwandas, Monsing Arsiaga, Tibigbiga, Sudipon Launyon. Kablawan tayo mo ito pagayam, Angir Rakuya, Silantag, Santa Cruz, Ilocosora, ni Agnes Obrero, Titaligbanta, Ilocosora, Bendaon Taril, Siwontaran, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kastamutin ko na pagayam, Artemio Cabangcala, Mirenyo Cabangcala, Hilario Cabangcala, Chito Barcheta, Constantino, Dolormente de Barangay, Banucal, Lidlidda, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Bilba Rosario, Imelda Valdez de Barangay, Patpata Sikin, Candon City. Ken Camel Gasatan, ti Barangay Paypayad, Candon City. Kablawan tayo pa ni Belmagani Gabwatin family, ti Pariuk First, Candon City, ni Nagalon, ni family Pariuk Sikin, Candon City, ni Daniel Galcon, ti Kalawan, Candon City. Astamutin Karapagayam, Belma Sulebon and family, John Sulebon and family, ti Barangay Mabilig, ti Ilocosor. Astamutin Edna Tolentino, ti Silag Santa Maria, Ilocosora, Erlinda Eronelia, ti Arnap Salcedo, Ilocosora, Jesus Bulboro, ti Caburaw Santiago, Ilocosora, and Venus Monte Tubidan, ti La Trinidad Benguet. Kablawan tayo para Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, ni Ete Bautista and family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Astaw kin Jericho Lucero, ti Quireno Tagudin, Ilocosora, kini Mina Islade, Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Normi Batingan, Nian Batingan, ni Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan, Howard Batingan, ti Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. King Kastamuton, kini Pagayam, Merlinoma, and family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Renato Tingorden, Brenda Tabor ni Sherlyn Rivera, Tortiga Baknutan, La Union. Astamuton Kinduna Abungan, Bisimi Orbo sa May Kamaymay, Rosel Largo na Asli Tumbaga, Marcel Abungan ti Barangay, Kulayo, Bani, Pangasinan. Pablawan tayo mo ni Batot Las Igan Dawasin, ni Jaime Francia, Romel Francia, ni Person ni Norelia, Doming Norelia, Luis Bernard, Mr. Mrs.
Clayford Island Ganad, si Concepcion Gregorio del Pilar Ilocosora. Kablawan Taypay na pagayam, Ruelio de la Cruz and Family, Titinan Santa Maria Ilocosora, Arnold Dueling and Family, Tidasay Narbacan Ilocosora, Espiritu Salvador and Family, Ticaparwan Santa Maria Ilocosora, Ken Florencio Zuleba and Family, Tapato San Esteban Ilocosora. Kastamutin Karapagayam, Linbiras and Family, Ibang Bangar Burgos Ilocosora, Alciancita and Family, Ibang Layan Narbacan Ilocosora, Anthony Dueling and Family, Tiabur Narbacan Ilocosora, San Calderon Montero and Family Kinarayan Narbacan Ilocosora. Kastamutin Kara Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma Alcantara and Family, di Barangay Nalasin, Santiago, Ilocosora. Kablawan Taypay na pagayam, Rita Puro ti Kabugaw, Ilocosora. Wendel Lurita ti Magsingal, Ilocosora. Edgar Marquez ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosora. Kastamutin Karapagayam, Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Bilangqua San Emilio, Ilocosora, Kenkerbe Villaros, ti Matubwe San Emilio, Ilocosora. Kastamutin Karapagayam, Fredalyn Ortiza, Tinagtutuan Gataran Cagayan, Marlon Nagbayani, Rodrigo Tikulaw Claveria Cagayan, Kastapay Karapagayam, Nestor Sumawi, Josie Galindo Edwin Tolentino, Dinaratan Salcido, Ilocosora. Kita tingarot tumunadani yung intay basa. Anagkapo kini pagayam, Yolindis Norabay sa Matias, kita Gatsor Claveria Cagayan, Tidani Unana Paulwan, Baggak. Talo Alitra, Anapnuan ti kay Papanan, Ina Nadungo, Ina Kapatgan, Sikati Taklin ko, Nusyak ti Maldangan, Sikati Salaknib ko, Tiyanyaman na dangadang. Jakto makasubad, Uray kaanuman, Lagi tinarnuay, Asakripisyo ng kaimpay. Impostam tabiyag mo, Laknulawagin nak may matangan. Itiunos panagbiag ko, Di kapulos, Anagliway. Nagasatak tasika tinanang ko, Anang tubay kanyak, Taknubiyag ko diag kilo. Mupay na ingot ka, Ado tinak na sursuro. Kang runan ni tibiyag, Kintumagder rabok-bukod ko. Agsalugan tapiksam, yung bilig sa ritam di aglumun. Tatunggal balikas mo, sa miwangin na kadinggan. Tidalan na mapagnak,
Baggak kay naksursurutan, tapnudyak mayawawan, uray set ngut tidumten. Sulay tati daniw anapaulwan, baggak. Managap po pagayam, Yulindis Nurabay sa Matyas, Kitagatsur, Claveria, Cagayan. Kitag tuimot nga rod ti may sa sunata, amay pakuyog ti daniw na.
kananik riknak tiyak sangsangi jak mailiw-liwa ranggas ken kinagli malmes pusok tiliday ulpitin ka ginubuay sa engay pabalakday kas bagikti si dagasay sa engay pabalakday kas man bagikti si dagasay. Malagsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program.
kat I think there are 95 grantees isudati makaalati 25,000, and that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program isudati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. At dapat sa nga 48 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo nga rin na pagayam, Lorde Posilero, Marilita Gamata ti Barangay, Lintik, Bandayuyo, Ilocosor. Kastamot ti na pagayam, Robert Badilla, Randy Badilla ti Barangay, Ligaspi, Galimuyo, Ilocosor. Hasta Tinelves Ulanyo, Joy Ulanyo de San Pedro, Candon City.
Ablawan tayo mo ni Glory Bayang Ibia, ni Santa Maria Ilocosor, ni Mansell Sevillano Takadina, Tinamruangan Kabugaw Ilocosor, ni Gastão Tinlito Turalba and family, Rio Turalba and family, ni Barangay Kalumbaya, Galimuyo Ilocosor, Kendibina Rosendo and family, ni Barangay Kalimugtong, Galimuyo Ilocosor. Hasta mo itong kinipagayam, Irlita Mika Ironilla, Irlita Mansano ti Barangay, Kaliwakeo Salcedo, Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Ana Kasim ti Butubot, Balawan, La Union, ni Sally Baging ti Talimpugo, Balawan, La Union, ni Marta Sabado, Cassandra Cruz Antonio, Ginaburan, Balawan, La Union. Hasta mo Warlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcedo, Ilocosor, ni John Rogodo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosor, Ken Marisa Rubia, ti Kalitong, Burgos, Ilocosor. Maglawan tayo mo ni Terry Alcantara in family, Marilyn Pitarque in family, Bilal Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismail Gabo in family, kin Mr. Mrs. Ruben Norma Valdez in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mo itong karapagayam, Albert Rapada, Offering Requepo, Mr. Mrs. William Organaban in family, di Barangay Patpata Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, si Poblacion Villaviso Sabra, Carmila Vilandres de Piliganabra, Anali Asuncion de Bangadabra, Lorena Divina de Babalasiwan, Santa Maria Ilocosor, St. Miriam Braceros, si Pakang Santa Maria Ilocosor. Hasta mo itong karapagayam, Arnel Garcia, Jovi Garcia, Ira Garcia ti Barangay, Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta utin Wilson Calindas, Ma Pilipinas Liga, ni Gallardo Crisanta Villacarta, Lili Gambon, Mr. Mrs. Nanding Pili Galotin family, ni Barangay Bagani Gabora, Candon City. Kita tingarot pidani yung intay basa, na nagkapo pagayam, Pablo Bautista ti Barrientos, Luna La Union. Idani una na Paulwan, ay Estelom Inka Baliwan. Estelom mababay, agin babayin, agin nanakman. Kunam no ata palabuyo, ade masitgan. Ingrata, kunam ni sot kapintasan, dila mabayin, nagpampamarang. Sadyay sarming mingmingaman, day tarupam, lumayan nato, blay taugali, kintalangam. Pagat silang panagsusot mo, iti short mo. Kitpos mulang, abilgilan tagparparang. Agin si siksi, kinikinayap, nagnam gumargarigit ka
kasla may ayatan. Tasikot mo anapnuan ti bilbilan. Tabas tabagin, butang ting anagdaklan. Babay abalang kantis, ugalim usigaman. Dahil ta propaganda na estilom ingka baliwan. Tawan ti amok nasaya ta pagbanagam. Agdudukot kanto lakit di numadanunan. Babay no gargaryen nak itikunam. Diyos for santo, pagpakawaning ka katawan. Ito'y lubong, uray paidwadwatan. Kay kayat kulayngon, aglakay nga ubanan. Sulay ta ti Daniel anapaulwan, ay estilom ingka baliwan. Nagkapo kin Pablo Bautista, ti Barrientos Lona La Union. Itagtuymot nga rod ti Maysa Sonata, amay pakuyog ti Daniel na. Apay nga ta, ti babae no kasasawa na. Nakasamsam ipanagayat ken pamatek na. Kanayo na, nagsakrik na ken lupa na. Di na pa'y kayat, mayadayo ken lakay na. No naglabas mo no atawen na panagbenada. Di babae kasla isuntay mauma. Aglalo lumakasara ken iti ka-text na. Kanayo ng tiudong nakareban pa'y tibuok na. Agsipot-sipot ka, no aglalaki ka. Nilakay mo, palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, baka suruten na ka. Amangan no din to amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigatin natin baka tako kang kitliwakin na. Tilakay na ket mamartek kadapay angot na. Di makabisti tagmalmalem medjay kuman na. Agsapulen lalaki akatartaeran na. May kadwa alangit iti kunkunana. Di na may disusi pa password di cellphone na. Facebook sa balipay tinagan na. Pinapay piman mapagsergan nila kay na. Social kanu isuna baka maperdi kay manicure na. Agsipot-sipot ka, no wag lalaki ka. Nilakay mo, palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, ating luwag ka. Baka suruten na ka. Amangan mo din to amot pagtartarayam no masukun na ka. Narigatin natin baka takupang katiwaken na. Sipot
Magsipot-sipot ka, wag lalaki ka. Nilakay mo, palpaliiwen na ka. At sipot-sipot ka, luwar ka din luwar ka. Nilakay mo, baka suruten na ka. Amangan mo din to, amot pagtartarayam no masukong na ka. Narigatin natin, baka takutang katiwakin na. Abangan mo din to, amot pagtartarayam no masukong na ka. Narigatin natin, baka takutang katiwakin na. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito built bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon na po, no, dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tayo numutibiyang ta danunan dagito no adag kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, nalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko. Ang wanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo nga rura pagayam. Fatima Valdez, Evin Valdez, Mirly Valdez, Ruel Kamat, Ricardo Sabado Ticorroy, Santol Launion. Pastamutan kada pagayam. Laila Tobia de Charlo Taglosolos, Oliver Kodjamatin Family, Imakawayan, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo di Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilarabra, ni Gato Reyes, Tukepa, Luba Abra, ni Madeline Munsis, ni Tamak Villavisosa Abra. Astamutan kada pagayam
Melchor Doña, Paulino Doña, Irwin Doña, Joseph Burita de Barangay Water Santa Maria, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Ibi Nicanor, Eduardo Nicanoran, ni Patar Agno Pangasinan, ni Lailani Rivera, ni Barangay Barlo Milsay, Mabini Pangasinan. Hasta mutun Grapagayam, Mr. Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Ilimar Combas, Prisel Bilino Combas, Candida Combas sa Barangay Gayaman Luba, Abra. Paglawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Danilo Lucy Alcantara ay Galyeso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Domino Alcantara Jr. and family, Meliniego and family, Chupilo Balvin and family, Virilio Balvin and family, Lito Balvin, Dennis Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family, and Ruben Kodjamat and family, di Barangay Langigan Sikin, Candon City. Ablawan tayo mo ni Susan Galutan, di Barangay Bagani Campo, Candon City, di Ninao City Barangay, Paterman, Candon City, Eric Saldua, di Barangay Camaraw, Narbacan, Ilocos, Larry Akisay, di Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocos. Hasta mutin Victor Abaya, di Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocos. Di Dayan Cortado, di Kalawaan, Candon City, Ria Palya, di Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocos. Kablawan tayo mo la Mr. and Mrs. Billy Violeta Alcantara and family, si Ansad Santa Maria, Ilocos, San Esteban, Ilocos. Hasta Gina Linmina, si Barangay Kapaburaw, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Dennis Madriaga, si Bangad Abra, Agosto Mico Ayurina, si Suyo, Ilocos. Kini Angel Arsina, si Abor Narbacan, Ilocos. Kablawan tayo mo na Angeles Sabon Seleksyon in family, si Kabarwan San Emilio, Ilocos, ni Marie Valdez si Patak Burgos, Ilocos, ni Angke Malano ti Bangar La Union, Lelia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocos, ni Sali Kodjamat, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Lenny Ramirez, ni Madarang Salcido, Ilocos, ni Reyla Marca, kay Marin Salcido, Ilocos, ni Marcial Bravo, kay San Tiburcio Salcido, Ilocos. Hasta mutun kada pagayam, Mr. and Miss J.R. Mayla Garnasi, Gawat in family, si Katerman, Candon City, Mr. and Miss Joffrey Lisa Gambito in family, Arling Galon in family, si Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo ni Mercy Cabora, Ira Crisanto, Election Kines, Manuel Kines, si San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo pa ni Florante Gramay, ni Santo Tomas, Candon City, ni Lia Gawat, ni Silgawat, Lawrence Gawat, ni Barangay Paterman, Candon City, Ken Brenda Lopez, Ariula, ni Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos.
Ablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Linda de la Cruz, Dison de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay, Pilipin Santa Cruz, Silocotor, Castaw kay Reyna Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal de Barangay, Lasod Santa Cruz, Silocotor. Ablawan tayo mo da Mr. Mrs. Abra Babalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. and Mrs. Abram Babalos Jr. and family, Astang and Mrs. Edna Escobar and family, Mr. Gregorio Abalos and family, de Barangay Sabangan Pinggan, Burgos, Ilocos. Astaw ken Cesar Gakutan, Yulita Gakutan and Gakutan family, San Nicolas Candon City. Ablawan tayo mga ni Teresa Gaboy, Dan Albertanga ni Lucila Elgamo, Usang Reclusado ti Barangay, Rubio Galimuyod, Ilocos. Astamutin Grapagayang, Joper Bilaso, Joper Dangkikan ti Barangay, Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Josie Valdez, Gaya Balvin Claudine Barruga, Miriam Corbito ni Sansan Sumakyam, Dani de Rosario ni John Balucana, ni Barangay Bidbilay Galimuyod, Ilocos. Astamo ti Retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion ni Cisalin, ni Barangay Captain Mr. and Mrs. Rubin Mamaklay ni Barangay San Roque, Santiago, Ilocos. Astamo Timbet Alcantara Domino, Lisa Cortez por de Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Mili Lapiawen, Clarita Domingo Tisetro, Balansay, Kabugao, Suyo, Ilocos. Astamo Tengin Willie Romero, Pinaglawan, Santo Domingo, Ilocos. Mr. and Miss Berelio Predelina Domingo, in family, Mr. and Mrs. Binamim Brenda Rante in family, and Mr. and Mrs. Elio Marquez Domingo in family, in Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos. Ikatuloy nga rin ti pamalagip Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo.
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang ito. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan Dan 8 minutos, alpasan ti oras nga alas 7. Dagiti kayat nga mga irwart installment na motorsiklo at tuyon ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandom Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ningganat, Region 5. Jaya na kayo tinaparta ka proseso, hindi kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay nyo kagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makaiwarte kapkap ni kanyo, ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mangirwarte motor na, nagdata mamuyo kayat na tagka-motora, uyogin nyo lang umay to opisina, the Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Kadati agur oraya 1,000 pesos. Agun ko nati tunggal. Adda makuyog na customer. No dati sa Lutsulyo tumawag. Ida ito yung cellphone number. 0927-6952-099. Pinyo kumuntak ti Via Messenger. Dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na Dakama ta branch office, si Dom Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan Tilanbang, sa Pulin Tinagan, dito Alcantara Sales Manager, Pinoy Bagayo ng Igyo ti Radyo Tiradpas, karagiti kakapintas kinaison, ababalasang ti opisina, si Dom Philip Marketing Corporation, tapnin sigida maala yung mutlang, yung 1,000 pesos, no makaiwarte customer, motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, safety requirements, 2 valid ID, in my salam, ako Mikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabaya doon ti motorsiklo na yung kaya lahanin na kita original uwara CRT Motorio sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot karagsahan pa yung nakahala iti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpababa, 2014 yung kaya lahanin winiklaim sa opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang na Xerox copy, Georgial ORCR, ti Motorio Agraman Valid ID. Ikablawan tayo roda pagayam, Jobiling Gawat Salon, Adelina Bugasto te Barangay Darapidap, Candon City. Kastamutun Krapagayam, Edwina Suren Biskera te Bangadabra, Ismina te Ogaburaw, Burgos, Silocosor. Aglawan tayo mo ni Bobby Gorospi, Daria Baba te Barangay
Pidpid Santa Cruz, Silocotoran, Bernardita Libaton, si Barangay Bognay, Candon City, Jan Smith, La Chica, ti Pantara, Villahermosa, Santa Cruz, Silocotoran. Kastamo tinakablawan tayo ni Cesar Vallejo and family, Vincio Inigo Senior and family, Ryan Vallejo and family, Sanlangigan Sikin, Candon City. Kastaw kin Nindre Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginali Navarrete, Laja Amore, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan de Barangay, Culayo, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni April Abilio, Mirjoy Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubangil si Rubang, si Barangay Amgid, Candon City. Hastaw kin Roli Gabaldon, Dinaminandaya ki Barangay, Baring Kukurong, Suyo, Locotoran, ni Richard Chaan, Dorsadan, Suyo, Locotoran. Hastaw kin Barangay Captain Pedro Obwan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayin, kin Doris Ramirez, ki Barangay Mabilig, Sigay, Locotoran. Kablawan tayo mo ni Milani Kabanban Marsan, Delvin Ganadin, si Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Kasama kin Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankie Almirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Mr. Mael Johnny Picua, si Bangar Response, Radio Group Bangar, La Union. Kasama kin Jason Libayle, Marlin Ventura, ti Magallanes, Luna, La Union, ti Henry Tangalin, ti Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Itatingaro ti Dani yung Ibasa, managap po kini Pagayam, Susan Galutan, di Bagani, Campo, Candon City. Idaniw na na Paulwan, mga lilaw. Apay adito'y lubong, agdalakta ti manglimlimong. Kunam ni Sot Kapupudwan, kasumputan na tao, nasaya ti gargaraw na, nuliso ti managsasaw, ng mga lilaw mo't gayam, sikan ti may kulbo. Itaw ang mga lilaw, intayo kumaliklikan, agpamarang nga nasayat, sa balimot ti panggap na. Aramidin namin nawagan, tapnuag talik ka kinkwana. Yung kaslalim pipinig asumilot, it atin nakantulatan. Basta taramid ti babae, anadaan ni ti asawa, agpamarang nga nasayat, tapno malilaw na ka. Mamamati ka ti palabrana, ibaba nan ta kortina, mamwamton ti agpaiso, nalpas kadakan ngay nalilaw. Itaw ang mga lilaw, nasamit panagdildila na, buldingan na ka si mumulagat,
Kasta't kinasirib na pagamuan nagbalawkan, napukawon di nagpakadan, naited mumutun, papel di bangko, agraman kinarakaran takararwam. Sulay ta ti Dani wana Paulwan, manangal lilaw, managapo pagayam, susan galutan, ibagani kampo Kandon City. Kita tuimot nga rod ti Maysa sulata, ame pakuyog ti Dani na. Keba man na ito'y barukong ko, no di ka mapasang pet o sari gato'y biyag ko, papapanam soras tirabi, napagkasama nen nag happy-happy, agbarbarin na kaniyak siyak kay Messi siya si, at apuken ka keba man daytoy barukong ko, no di ka mapasang pet o sal datoy biyag ko, papapanam di soras tirabi, napagkat sa manen nag happy-happy, agbarbarik na kaniyak siyak tay may siya si, at apuken ka at dakula na mubakot maasawa adol parnoayan na danag ke bati ka unggang maddatay laida asip siputan arig na pagket intay daig ipusan ayan na aganan mubakot maasawa agkakamakal matigap sikat kagasatan tanakatok makat mangparagsak tarig na
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalakakan di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat na iti tupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagaduga bigay ng guardian si Balbalayda, di daduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at takdo para dito di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. nagado nga kakao
fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko. Dan 28 minutos, alpasan ti oras ng alas 7. Ikablawan tayo ruda pagayam, Pilina ko jamat piligalot, Kurason kalibuso, di si kalibuso, Manaling ko jamat, Karuling ko jamat, Ros ko jamat, Rubing ko jamat, Talangigan sikin Kandon City. Pastaw kinji Carpina, Joy Baturi Carpina, Glory Carpina, Jamie Carpina, si Barangay Akib, Narbacan ni Lucosor. Astaw kin Evelyn Nagilara, si Purok Maligaya, Barakbak, Tagudin ni Lucosor. Kablawan tayo mo sa pagayam, Roslinyanga ni Lizel Ramos, si Gadja Valdez, Rime Arias Yolanda Rosario, si Barangay Patpata Sikin, Andon City. Kastaw kin Maricar Garcia, Carmelita Garcia ni Junjun Garcia, kin Patrick Garcia ti Barangay, para tong 3 Bangar La Union. Maglawan tayo mga ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Junalin Ortiz, Rona May Ortiz, Dorocho Ortiz, kay ni Lugardinia Ortiz, ni Barangay, Nagsabaran sa Balawan, La Union. Maglawan tayo mga ni Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo ito naging Barangay Tanod, hindi SWBNS, ni Barangay Villarica, Candon City. Ablawan tayo mo ita, Sinyan Rondella Ground, Askara Pagaya, Alejandro Colas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Enrique Bakdayan, ni Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Hastaw ng Barangay Captain, Elincio Banwa, Barangay Kagawad, Orcadio Gamalyo, Ex-Captain Robert Balvin, ni Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Miss Nelson Mila Gagarin, Julita Pascual Teresa Valdez, Mila Valdez Marilyn Parinas, Julita Kodjamat Juan Kodjamat, ni Barangay Langigan Sikin, Andon City. Hasta mutun Karapagayam, Big Lawagan, Manuel Kedaog, Ana Kedaog, Mitoy Doliente te Barangay, Babayuan, Santa Cruz, Silocosar. Hasta kin Ben Saludo, Abit Saludo, Nixon Dakwasi, Domingo Manzano te Barangay, Amaraw, Santa Cruz, Silocosar. Kablawan tayo mo ni Iliboy Lobindeno, Emily Lobindeno, Nercio Lobindeno, Angel Lobindeno, Henry Helio Legaspi, si Barangay Gelong Dalawa, Alilom Ilocosor. Hasta ang Pagayam, Dionisio Dakanay, Larita Ragos si Barangay, Alaotit Baknutan La Union, kay Minister Renato Merna Pascua, si Ortiga Baknutan La Union. Kablawan tayo mo na Augusto Legaspi, Juanito Alcantara ti Barangay, Talyawon Tagudin ni Lucosor. Astaw ti Barangay Captain, Alfredo Kawis, Barangay Kagawad Gigi Coeco,
Jeffrey Cadorna, Linda Palo, John Byron, Ken Virgilio Ambaba, si Barangay Banokan, Lidda Ilocotor. Naglawan tayo mga ni Glory Gayaw, Emily Tumupiat, Annabel Tomayo, ni Marlene Antolin, Herminia Ramos, si Barangay Calitong, Burgos, Ilocotor. Kastamot tun ka Mr. and Mrs. Marcia Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. de Gloria Olbinado in family, Mr. and Mrs. Eleonora Castro in family, Astout and Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Eddie Olbinado, Edwin Olbinado, De Viole Lamdinico Olbinado, Consing Olbinado, Gastout and Pedro Orpiano, Rodi Bialo Di Castro, Robina Castro kin Amin, Pamilya Olbinado, Orpiano Ordinaro di Barangay, Patpata Balawan La Union. Astout and Delia Kidangen, Leo Kidangen, Ricardo Calage, Roslyn Calagues, Ronaldin Dumpain, Mirialin Benito, di Barangay Sariwan, Salcido, Ilocotor. Hasta kin Edwin Suleban, Rick Rivera, Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Henry Bain, Tirun Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Ita tingaro ti pamalagi Manipod Master Contract. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan,
Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Today ako sa pay out ng dati ng programa Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapusitan. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos na amin ang pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod, ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na dinigilan ng program ng AKAP. So, dati yung AKAP ako, isa kabalo ng programa ng DSWD. And dito ako, adala dito sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. At dapat 20 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan tayo nga roda pagayam, sila mi Romero, ni Cardi Romero, ni Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Marcos Romero, kay Fernando Romero, di Barangay San Miguel Burgos, Pangasinan. Hasta kay Marc Antonio Gracioito, ni Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., ni Barangay Bagani, Obbo, Candon City. Paglawan tayo mga ni Rosalind Garriga, Reynalyn Garcia, ni Roma Mitoquero, Edmond Gamata, ti Barangay ay ti Banayuyo, Ilocosor. Hasta mutun karapagayam, Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, ni Jean Garcia Ortega, ti San Fernando City, La Union. Hasta mutun Malua Baya, ni Candon City, ni Maglay Leo Tapato, San Esteban, Ilocosor. Hilik ti Ada, ti Kinarayan, Narbacan, Ilocosora, St. Felix Ramos, Ilaw Ingin, Santo Domingo, Ilocosora, Kablaw dahil itong nagapo, yung Carlito Estranyero, ti Barangay Kabangan, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mga ni Albert Cacho Almasan, ti Pilar Abra, ni Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora, Eric Paulo, Pawabigan City, ni Lister, Laplapog, Villavisosa, Abra. Hasta mo ti Badwa, Pamili Kin Garcia, Pamili Kinumaba, Kinapapaya, Villavisosa, Abra. Kablaw lai ti Manipo, ti Gumintong Pamili, ti Barangay Namatikan, Santa Lucia, Ilocosora. Hasta kin Janus Caro Orpelia, Janice Orpelia, Dante Orpelia,
Santo Gabayan in family, Nanaya Gabayan, si Barangay Salvador Second, Andon City. Pablawan tayo mga ni Apple Gabisla Nandaya, Abilina Dacumos Magday, Ardi Abilan, si Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocos. Kita tingarunin ti Maudia Sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Sikalaing biyag ko, di patpatgek. Mamati ka, dinto agkupas, tuwis sa patak. Asiksika, tibanag ko, ken kararwang. O biyag ko, awatem tuy imak, akas tanda ni ayat. When I wanted asiyayat, ingganan tumpaglang nadanunan, di pa nagsubliken ka. Tinakon tumpalen, di sa patak. Dapat sa mga pulgotop pata minutos, pasangwanan ti oras, ng alas 8 ngintay prag pakada. Ipablawan tayo ron na Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Tresurera, Angelina Abando, Barangay Secretary, Lucy Guerrero, Barangay Captain, Ricardo Bilog, Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Mastaw Kinamor sa Libo, Lorenzo Lawagi, Olleta Lawagi, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Madlawan tayo mo ni Jubilito Bustamante, Orenico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Pablawan tayo mo na Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Noel Lopre, Marilyn Ison, Eric Ison, Elia Ison, and Daniel Orbos, ni Barangay Katulay, Molinaw, Pangasinan. Pastamutun ka Mr. and Mrs. Ariel Quaresma in family, Mr. and Miss Maribel Serrano in family, Miss and Miss Gerald Quaresma in family, Miss and Miss Alan Limon in family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in family,
hasta kin George Jojo Toledo and family, in punong barangay, Serenio Calip and family, in amin na barangay officer at si Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Pablaw dahil itong nagapo, in barangay Kagawan, Wawi Limon, ti Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Dagiti kayat na mga reward installment na motorsiklo at tuyin ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandom Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ninganat Region 5. Ijaya na karakayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Anya pa ituray nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarte kapapnikan nyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, makaiwarte motor na nagdata mamuyo kayat na tagkamotoran. Kuyugin nyo lang umay ito opisina sa Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Nagdati agur oray 1,000 pesos. Agun ko nati tunggal ada makuyog na customer. Nagdati sa studio tumawag tinayto yung cellphone number 0927-6952-099. Ninyo kumunta kay Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo. Maragiti na nakama ta branch office Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti barangay San Juan National Highway, Andon City. Amyanan Tilanbang, sa puling tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Pinoy bagayo ng agyo ti radyo tiradpas. Maragiti kakapintas na isin, ababalasang to opisina, ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maalay umutlan, di 1,000 pesos, no makairwarti customer, ti motorsiklo na. Free helmet lifetime free service, trailer LTO registration, safety requirements, to valid ID, and may salang maker. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Nagtimot nakabayad ng motorsiklo na kaya lang yung kita original ORCR, Timotorio. So, opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandom Branch, Kandon City. Hasta mo talaga saan pa anak kaalat yung plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 agpababa 2014 yung kaya lang yung winiklaim sa jay opisina sa Hilton District, Kandon City. Itugot yung lang nagday Xerox copy original ORCR Timotorio agraman valid ID. Arawin papagayam mira. Agsepo tunaybos manin. Ti oras tayo tinayto ya programa sa muling ayo kinandaniw. Ilokanja. Kitintun manin malum na bigat. Padaanan yung tumanin. Isasangbay sa madaydayaw kapag tenga nyo. Arawin papagayam mira. Ibatinin tinaimbag nga oras. Kendra biyo amin. Pada. Itinagan ti Master Control, ti Dennis Abilionaran, hasta mo ti TV side TPN Channel 13, ti Jo Marie Abab. Kento ipagayam niyo, Manong Lito Alcantara, Lito'y I love you, babayo. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.